Kapitang Inteng. Si Kakade, tiagbambantay ita dito itersena ni Marikwanang, Marituyan. Wan maray. Aya, apay ngay asikat ipinagbantay na. Talkenak Saan kanto pa'y amatalag? Anya. Ay, nagbidot ni Marikwanang anang italagkan ka dito itersena na, Mare. Ngamen, awan pa'y nasayaat nga aramid mo. Agpay sumat. Kat sigurado, kupitom to aminen ang mapaglakwam. Una yan ti kasta pa nagsasaw maray. Ayan na ngamin ayan ni Marikwanang. Nagpailukaws. Ay, apay ngay, asaan asyak tinangitalkan na dito itersena na. Imbag kanyak tamapagtalkanak. Di ka pa'y agawid tuyang. Anya oras ka amang rekap dito itersena ni Marikwanang. Intun alas 9. Nagladaw matay. Isupay ti mapaglakwan Takayat ko nga ipakita iti day di aba ng banangan asa anak akopit at tao. Ha? Agasam, kuna nakit dain nagkamali kano ni Marikwanang anang italak kanyak dito itersena na. Adi pa'y lakit kano iso. Ha? Iso amanipod ita. Ha? Kagurak day di abanang. Bayamon tuyang. Di mo latan ikaskasaw. Tama day ti gumurguray ti pada tao. Ha? Imparupa ni Mariba ng kanyak asa anak ama pagtalkan. Iso amanipod ita. Saan kaun akasarsarita? Alaki din, mangrekap kan. Tanay, dandanin alas 9 iti rabi ay. Awanan ti gumatang. Eksakto ng alas 9 ti panagrekap ko, badong. Isupay no adda gumatang nga uray balor ti 5 pisaw. Kita ba daw? Nagadaw tinaglakwak itang aldaw. Uwan nga raw. Ato ngagpaiso manungay. Nasurok a kwarta. Manumit aribo da ito'y Mala, idulin mo nga raw. Wen. Ay, badong jak kayat nga agkopit ka Apay ko mangagkopit ak ngay. Jak met agal ala iti saan ko akwarta Good. Itaam kiti di mo maregreg da kita akwarta. Idulin mo, tapno saan na mapukaw. Wen, idulin ko talaga. Tanarigat ti makabasbasaw lo. Uray kita Inteng. Adon to ti kupit ni Marituyang ijay tersena ni Marikwanang. Apay akas ti saaw. Kat nukusit day dya tao. Di kag sasawi ti kastabanang. Agpaiso ti ibagbaga. Uray pay. Basta narigat nagsasaaw. Aguli makalatan. Tapno maliklikan ti apa. No apay nga men, adi pa'y syakla tinangitalkan ni Marikwanang iti tersena na. Kayat mo asawan, umapal ka. Ay, sana kasta. Di kan sumadaaw. Awanan bibiyang mau. No ni Marituyang, tinangitalkan na iti istor na. Awanan bibiyang mo iti dayta, dungo. At iti bayad ko iti utang ka, una na tuyang. Ilistam di ta nagbayad Wan, kwarog. Mano ay ati utang mau? 2,000. Basta, ilistak dito'y notebook ni Marikwanang nagbayad ka iti 2,000. Una na. Isulatan ti makaam mo amang i-paid iti utang mau. Una na. Kan gumatak pa iti mantika kan asain. Sigay, anya pa'y tigatanga kwaraw. Mantika kan asin laang. Una na. Sigay, mabitla ang tayalaan ka. Mantika, asin. Ataw. 3,000 na iti kwartak Di 2,000 pagbayad ko iti utang ka. Di 1,000 ti sukliyam. Uwan, suklian ka, kwaraw. Hello, Marikwanang. Hello, Maribanang. Apay? Ay, agsidda awak lang amin, Mare.
Gaputan ni Mari Tuyang tinangitalkam iti tersenam. Abay ay amaray. Katnukusit day a tao. Ha? Ipasublat mo kanya kon. Ta sigurado nga awan makusit. Ha? Wen Maray, tanon ni Mari Tuyang, imbag pa'y no adda mapaglakwan na. Ibulsa na lakit day. Ay, hello Maray. Hello, Chapi ka. Hello, Maray. Chapi ka Maray. Hello? Hello. Ay, nagidupan ti cellphone ni Mari Kwanang. Ay, apay ngay nga ta. Ay, padasak manan nga awagan. Ay nananabanang, narigat yag sasao. Tasaan mo't siguro akusit ni Nana Tuyang. Asino ka di ti kanunungam, Violet? Siyak, wano ni Mari Tuyang. Ha? No iso ti kanunungam, ibabawi ko dagitoy ipalondrek. Ipalabak lang iti sa balay. Anya? O anya, siyak ka di ti kanunungam, wano ni Mari Tuyang. Ay nananabanang, awan bibiyang ko iti bagbagam. Ita, no umay kaagpalundre dito ayang ko, awatek ngam no adapay la kondisyon na, ay sana baleng. Yawid mo latan tay palundre, iti sa balay. Anya? Diyak kaya ti mairamraman dita, nanabanang. Diyak kaya ti apa. Iswa sige nana, agawid kan. Ay, agin lalaing matday a Violet, Kwarog. Kunamlan asino, nabainanak itimbagana. Ano timbaganan tay? Ay, basta nabainanak iti panagsasauna. Anya nga ro timbagana? Di na kano kayat ti apa. Iso a pinapanaw na kaon ijay laundry shop na. Ang mga numadimot ngamin timbagaman tay. Ay, bagbagaam da a Violet, Kwarog. Ha, bastaus. Ha? Awan respeto na. Ibagam asaan nga agin lalaing. Bagbagaam. Kasta ti pakabuklan ti amin, Kwarog. No kasta, masuron ni antikan ka. Tasaan nga iso ti kinanunungam? Diyak kanunungan Kung talaga diyak kaya ti mairamraman dita. No anya ti parikot na kanina na Tuyang, di nakiraman Una? Ay, pasensyakan kini antibanang close friend. Wen, close friend? Sanak matkit di agimura kan kwa na. No di kat iso ti gimura kanya. Pasensya mo ni antibanang, Violet. Kumusta nga iti panaglakom dito tersina ni kagawad ko na, Mari Tuyang? Katmayat swerte ak nga aglakaw, Kapitan. Ay, imbag man. Ang mga nuko na umay, ako sitak, Kapitan. Takas ta ti ibagbaga ni Maribanan. Daya, imbag akas ta. Ipakita ken ka tinaglakwak. Oops. Kita Kapitan. Rew akwarta. Talaga mo, Kapitan. Nasaya at no kasta, Mari. Iso ang maragsakan lakit din ni Marikwan ang intensumang pag. Sure Kapitan, anyang ay tigatangam. Pumada man. Dua asasi. Dua lang? Una. Sigay, mabit lang tayalaan ka, Kapitan. Enteng, anya ti ginatang mo ditoy? Pumada lang. Manaw ti kwartam? 20. At tuyang tigat-gatangam, Kapitan. Ambom kadimot laang ti agsuklay, Mari Tuyang. Na. 20 ti kwarta ni Enteng. Manaw ti sukli na? Na. Sigay, Kapitan. Ingkalaangan gumatang iti sabali nga istaur. Manumot laday tagatangan niyaw. Apaka insultwa. Alakit din. Bayad akon. Sanon. Ala, ingkayon, Kapitan. Tadi kay kat mang dadaol ital daw kaw. Unay takat nga minin banang. Apay kadya kasta ka ni Mari Tuyang. Ada ayadakas nga imbaga. Nagalas ti panagsasaom. Kasla insulto im di tao.
Awan dakas nga imbagak. Ay, Kay, tingkag kidaw iti suri. Gaputa sana may parbang nga insultuam. awan dakas nga imbagak kunak, mate. Saan ana saya at ada kaap-apan na, nang runakan ka. Kapitanak paimot nga ron nga asawam. Awan dakas nga imbagak, inteng. Di ka agbalin adagulit, tamasuro na ko. Kumatak man iti asukar, mantika ken kapay na natuyang. Wan, mabitlaan. Ni, aguray ka man. Apay akas na tirupam, nakunas mait. Kas la papel anak kunas. Kasanumot nga men ni Antay. Kunamlan asinaw, akas la kalala ingan launa yan. Apay ka di ka kinkinawatan kinyantibanang. Kunam lang nga rod no asinaw, akalala ingan. Bakit kayaw? Kababay ti kasta. Kas kay laubeng. Isu ati pangibagaam iti dayta. Ag kumari kayo pa'y mga raw. Isaw ti pangibagaam iti dayta kwaraw. Tasya, agul uli makaklaan ditawi. Ngam isaw ti umay mangin insulto kanyak ditaw. Urnosan nyo dahi tanana. Mula, mutuyan dagiti gatgatangag. Wan, mabitlaan kwaraw. Ha? Adan ni Marikwanang badong si Mang Putan. Isumot niya agpay so day tabing mabait iti tricycle. Ming katulungan. Adaw ti imot na. Wen, tuyang! Oh, maray. Aday ta tinaglakwak iti upat nga aldaw akaawan mau. Awan suraw, awan kurang na. Nay, adu ah. Wala, imbagak meten ka, analaingak nga aglakaw. Wang nga raw, maray. Hey, iso nga ita, makamukan nga agsakada. Tama ibusan ti karga to'y tersenam. Ay, kanwan gaya, maray. Adapay nagbayad iti utang da. Kita umlat ta ditan ti inlista. Sige, agyamanak, maray, ah. Di kag danag, taikang kay titangdan mo. Ay na, agyaman ak marikwanang. Kat apaman ang makapurchase ta iti lakaw. Agsubli ak maalaang ija ilukos. Tadyak pa'y nalpas tar aramidak ijay. Ha? Si kantulat tataglako dito'y tersena. Wine! Nay, adda kagaya man marikwanang. Ay, wan maray. Nga magsubli ak maalaangin tun bigat. Anya ka diti aramidem ijay Ilocos. Adala na patag ngay pagpag nakijay, maray. Dagiti papeles ti dagak ijay. Aya, kat daytoy tersenam ngay. Di mo kunaan nga italak mulat ta ni Marituyang akusit. Wen, maray. Iso at talaga ti pangitalkak. Gapaw ta mapagtalkan. Anya? Sige ba daw, tulungan naklaangan nga aglakaw. Nang runa inton madamdama. Umay to taylugan ti soft drink kat si kanto ti agbagkat. Wen, tuyang! Gumatangak man. Anya ti gatangang maribanang. Sabon a paglaba, maray. Ingkalat ta gumatangan iti sabali nga istor, maray. Tadyak kayat ti makiap-apa. Ay, maray, sorry iti kalabas. Pakawanan nakuman Imbagbagak nga main, akusit ka. Mas daawak adda aya kinuskusit ko kan ka. Ay, sorry maray. Kan sanak akusay, nukusitak ko ma. Di saanan nga intalak kanyak ni Marikwanang to'y tersena na. Wen, maray, naamiris konday ta. Iso asuri talaga, Marituyang. Ala, san mon nga ulitan maribanang? Gaputa panang dadaol ti kasjay nga inaramid mau. Wen, maray, saanan ang maulit? Pakawanan nakuma. Ay, nanabanang, umapal ka lang kin ni Nana Toyang. Taiso tinangitalkan ni Nana Kwanang iti tersena na. Ngam tinasaya at nakaamiris kan. Ala sige, ditong tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan
Editing. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.